Assalamualaikum warahmatullahi nawna selli e ngara yewte ngande fi ko wiyete doole gorgol, c'est-à-dire l'énergie sexuelle. 50% feccere e problème ji ko woni hebude dewle den no humondiri e awraaji ɗi. Feccere problème ji ko woni hebude dewle den relation ji ɗin no humondiri e problème awraaji ɗi. Siko woni tun e sabu diina kan mais sabu hersa kan ma sabu aadaaji ɗin a taway goɗɗum ngo hino feññina ko tawata no buumi problème awraaji ɗin ko ɗum hatta problème ji ɗi lanno. Ko ɗum woni énergie sexuelle, ko ɗum woni doole ngorgo, the power of sex. Joni haala ɗo joni ngorgu no waywa kuura e nder ɓandu gorko. Ngorgu no waywa ko kala ko memminoto produise de l'énergie. Kala ko yiɗa no memmino hino yaltinde ko wiyete doole. Kala ko yiyata no yaha no doga andu no moƴƴinde doole. Joni noon o gorko mo yata il produit de l'énergie sexuelle ko be o heɓa ka o décharge ka o yaltina ko jaɓɓo ɗen doole ngorgu ɗe o woni e remude ka ɓandu makko ɗo. Joni noon si tawi o heɓali ko jaɓɓo doole ngorgu ko woni moƴƴinde kon ka ɓandu makko, woɓɓe yaha ka masturbation ka ɓiritagol waɗa sabunde, woɓɓe yaha e noneji goɗɗi en wawata sifade ɗo. Ala kulli haalin woɓɓe kaka koyɗi déchargeta si a chargi hoorema, si ɓanduma ɗum ɓendi ko la budda be yalta. Merci Mamadou Diallo. Donc l'énergie sexuelle ɗuɗetake jangede fi yahanayɓe dewgal e kala le mo anda fi ɗum ɗo ko ɓuuri heewde kon a taway ko kun ɗon wonoyta toɓɓum ɓaliwum ka nder dewgal ñaawe naɓe artire harronke tawa probléme on nene mum on e baba mum on, c'est le problème de sexe. Merci Issa Gabari, partagez le live, mettez le cœur. Merci Ba Marwan. Joni ko ɗum banadama dowa famde ko ɓuri sattude kon fof ka hoore leydi ɗo ko nde tawata koko yiɗuɗa kon ma mo yiɗuɗa on ko fi ɗum wonaɗa lettirede. ɗum ɗo ɓuri musude leɗɗe. Ko lutti kon fof si tawi wona ko yiɗuɗa, wona mo yiɗuɗa, a wuccay to yaha. Joni yetten ɗo misal, si a yehi ka diina, andi diina men kan ko enen waɗi ka sutura, kono kanka ka yewtu ka ɓange piiji ɗin fof ko enen waɗi ka tabu, wona ka ɗum. Diina kan ko arani ko yaltingol ma e majjel. Si a ndaari diina men ka hakkunde gorko e debbo, si debbo no lorrude gorko o waajikemo o debbo on jaɓaali, ko honɗum Allah wi yo lettir sonnajo, ko honɗum Allah wi yo lettir sonnajo, ko taƴagol no ka danki. Taƴagol no ka danki. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ila ñande sonnajo andi ko wiyete gorko, ila ñande sonnajo recevi on énergie de décharge immorde e gorko, l'énergie sexuelle, elle devient dépendante, c'est-à-dire o wonay hunde nde o wata wonde ɓaamo, c'est-à-dire elle se charge, kanko o charge to woni immorde on énergie. Fillito nde yewtere ɗo. Si tawi sonnajo anda gorko, o anda ɗen doole ngorgu, wala probléme, mo wawi wurude no ha o maaya, na hunde nde o hattoto. Emo humpe noon mais na hunde nde o hattoto. Way neɗɗo si fiimaali drogue, ko drogue on weli woma ko o wawi jogade banadama o, haray mo humpa kono o wonata tawa o wawata wonde ɓawo. Anda si nde toɓɓere ɗo fammi. Donc la femme
se charge à partir de l'homme sexuellement. Ila ñande debbo andi way e hino doole gorko ɗen o jaɓɓike ɗe o yi ko ɗe gollata kon ka ɓanndu makko o wawata wonde ɓaamo ce qui veut dire kon ɗum falle wiwde an gorko tawɗo ala yiidude e ɓenguma hiɗa lettude mo naturellement. C'est une punition naturelle. Haray hiɗa lettude sonnajo ma. An gorko si tawi ala yiidude e sonnajo ma, le dominer la femme au lit, tawi a watamo foɗude ka dangi, mana a watamo hewtande ha ka tawata ko o koƴa kon immerde e gorko ɗum ɗon iway, haray jaka hiɗa lettude mo. Parce que sur les deux cas no wawa wondare ɗon yiidude, mais yiidande mon nden alamo ittande saha, haray no holli an gorko on hiɗa lettude sonnajo ma on volontairement ma involontairement, directement ma indirectement. Ganda si ɗon famke. Merci Balde Ibrahima Niassa. Haray gorko kanko himo chargeade naturellement nange ngen ñameteji ɗin e ko o memminta ɓandu makko ɗum kon charge ay mo moƴƴina qualité maniu makko. Kono noon si tawi o gorko ɗo sabu ko duuɓi ɗin woni towude kon, ma sabu ko nawnaje ɓuuri e infection ji ko wonata kon e nder makko, ma sabu ko tawata kon par ce que ngorgu kaka nder hoore fuɗɗi ga ngorgu kaka nder hoore fuɗɗi, sabu ko tawata kon o ɓendi o yaha e laawi tawɗi wona laawi ɗi o duwa waɗude fi décharge wono masturbation wono piiji gono ton, harana directement sonnajo yiidi e mum. ɗin laawi ɗon adda confuse go jiiɓutugol circuit naturel cerveau on ɓernde nden e awra andi si gorko fondi e debbo sahu makko o memminike o andi ɗum ɗon laatoto woni ko ngaani ndin commande on ko ton iwata ara ka ɓernde rewa ka reedu arana awra ko ɗum wulnata ɓanndu ma ɗum ɓeydata température ma ko ɗum sa yi tum température ma on ala ɓeydade si a wuppani sonnajo andu le cerveau est déconnecté wure hewde ko a ƴaway tum yanta ma ƴaway tum ɗaata ɗum ennata nawnare ndonto ko on tuma noon ɓuuri ndin ka tekki heɓata doole. jonno mayno haray gorko e debbo no hatto jini e ko wiyete kon l'énergie sexuelle umpitagol fimuɗum c'est très important. No humodiri e ɓuttu gorko on, no humodiri e ɓuttu debbo on, no humodiri e dewgal mangal, no humodiri ɗaɓɓugol mango jawdi, no humodiri énergie sexuelle quantité embere wo énergie sexuelle doole ngorgu ko wonɗa dégagede haraka kadde énergie on jaɓɓete ka o duwa yawde ɗon embere ɗum heɓata libération weltare ka wonkima ko embere ɗum heɓata doole ɗaɓɓugol aduna. Merci Bari Abdul Hamida. Haray wona e wotigi welsido si a andi kan gorgu piiji ɗiɗi no ton soit ala yidde sonnajo ma on ma hiɗa yiidude makko ala mo gaynande goɗɗum e to anda ko honto probléme ma on woni. Si wona ɗum ko lette wonɗa hewtinde sonnajo ma ko Allah yewti fima. Partagez le live, Wongole Serima Bari Abdoulaye. Partagez le live. Voilà. Merci Kadiatouba. Hande la yewde fi l'énergie sexuelle. Debbo e gorko fop no mari ko wiyete doole shahaw. Doole shahaw. Kala fokkitan ɗo dewgal o
janggaale fi ɗum ɗo siko gorko o heɓay hakke wondiɗo makko, siko debbo o heɓay hakke wondiɗo makko. No woodi formation ji spécial ɗi men jogii ɗi gorko wawata formade sur l'énergie sexuelle. No woodi lekkele spécial ɗi men jogii si tawi gorko yehi ha o watti puusede si o huɓɓa fi o wawa tottude ɗi haqqiji tawɗi no barlima ɗo. Donc on revient gorko si o ɓendi ɓendugol gorko ko tuma fuɗɗi hoyɗitagol haray be o heɓa ko jaɓɓoɗen doole, hara wona sabunde e jungo, ko be o heɓa ko jaɓɓoɗen doole, receveur ko be o heɓa ɗum. Si wona ɗum il est en danger parce que ngande makko ni o heɓoya déconnexion. Merci Diallo Youssouf. O heɓoya déconnexion mentale envers le sexe. Sexe on min ni on ka nder hoore woni ko ga calculatrice on. Si gite ɗen ndaari ɓernde nden faalama ko ɓernde nden woni naɓande message cerveau on yo huɓɓi awra o. Excusez-moi, mi fillito ban adama no mari calculatrice ka nder ngaane. Si gite maɗe ndaari ma hakkille maɗe miijitike, ɓernde nden ko ton woni yawde taw. Si shahawo on ari e ɓernde nden naɓana lettre ma message ka ngaandi inna wala huɓɓin awra o. Ko honno noon awra on huɓɓirta ko yo ngaandi ni yamiri automatiquement ɓernde nden yo pompe ndiyam wulla ƴiiƴam wulla e nder ɓanndu fof température on ɓeydo. ko ɗan ƴiiƴam woni yawde concentre no ka nder ɗaɗi awra ton no wayi wa chiffon e ɗaɗi ko ɗum awraji goono ton sa yiiɗi e kene hiɗi janɗi, sa yi awraji goon ton e kene hiɗi fanɗi fof ko awra janduɗo on ɓura fanduɗo on. Ko woni janduɗo on no jandiri sabu kucce, fanduɗo on ko jandirta ko sabu ƴiiƴam. Debbo hatojina awra on no jandima no fanɗi ko hatojini koko décharge on énergie wonɗo e ma o hendomo bak, wona argol tum nawnare don to ara tum ɗumanno no. Debbo ko hatojini koko décharge on énergie sexuelle. On énergie sexuelle wona ka awra tum o woni himo ka gurin ma nguleydi ko dégagata kum o charge e debbo. Himo ka yewtereji ma, yewtereji ko yewtoton, il y a de ces paroles qui accompagnent l'excitation sexuelle no ton, frottement on no ton, présencement on no ton. Tan mo waɗata on c'est très important. Embere tan mo duwaɗa wadde on e fe jonnugol mo o énergie sexuelle ɗo tan est très important. Mo tan mo ƴettata on yidugol moɗon parce qu'elle a besoin de ce temps pour se charger, pour recevoir l'énergie. Minima an si nangen tappima ida charge, si a ñaami bananaru ida charge, si a dogi a yahay tawoya maniw ma on o ɗuuɗi ka nder botoji. Debbo wona non, debbo ko en charge tam ko si a déclenché on énergie ɗon e makko elle se charge. Ila ñande non o fuɗɗi ha ñande o naato e ménopause, mana o naato activité farilla hare mo hatojini ɗum ɗon pour être en paix. Ta yi debbo no ɗuuɗi haala e kawtaji e kawte wadda ngiiɗa ko woni yewtude kon wona ɗum, ɓuri hewde kon le sexe. Il y a un problème là-bas. ɓay noon en wiyanoma ɗum ɗon naayo yewte, donc il y a un problème. 95% ma wiya 50% des problèmes dans le couple est lié au sexe. Siɗa faala an e modi ma, siɗa faala an e ɓengu ma, problème ji buyno ton yo lannu, il faut régler le domaine sexuel. Ko lutti kon ça sera très facile. Ko Allah wiyen
ko non la wiye sida fala lettude sida fala wadde benguma ambargo tampinamo sonjamo taƴomo ga danki a wi nene accu ɗum ɗo bandirawo accu ɗum ɗo o accali a jeejimo o accali o inni kupumo ga danki kono waɗi Allah inni kupu c'est parce que c'est important c'est ça si ange goɗɗo a wimo joni awa ɓay a jaɓali komi haalan mako awa ɗum ɗo alda en seke no yitti no mari darorde mawlanani ka gurna donc ɗum ɗo holli hay si tawi a taƴakimo ka danki volontairement si tawi a ala yiidude e makko no duwira noon seke hiɗa lettudemo andu hiɗa wawi natirde yiite sabu ɗum ɗo si tawi ala yiidude kadi e makko sabu nawnare sabu distance sabu stress ma suufiji andu hiɗa lettude mo involontairement donc hiɗa toñude mo ko alda e sabu distance on noon ko si tawi o wawata tawoydema a wawata arde sina ɗum haray a naati ka wiyeteɓe naatoya yiite sabu mum ça c'est très clair an a sonnajo hiɗa andi o gorko ɗo e nder lewru imo hatojini e bugagol au moins 27 fois mi arnon ɗum min na de jemma be jemma mais au moins mo hatojini e bugagol 27 fois gorko ɓalejo no tampi e nder lewru mo duwa fampade maniyu makko on o yaltina ka ɓandu makko ɗum ko charge ko courant tawɗo si lutti ka ɓandu makko halkay c'est des énergies et power ko ɗum yiyata si gorko on ɓittike mo ya ɗaɓɓa ka o hibba ɗum ɗon ka wawka ɗum ɗon o anda noon sankugol ɗum ɗon sarkugol ɗum ɗon ka wona e nder farju sonnajo ça dérange le cerveau parce que wona hunde nden ka dowa walade ɗo wallina ça déconnecte le cerveau ko ɓen worɓe yiyata no waludi e sonnajo hino miijitade fi sonnajo ko parce que la déconnexion on ari hiɓe walude e sonnajo mais si tawi ko yo continue ɗon ko be o miijo parce que kanko pratique o wontino miijo cerveau makko on sensible dole ɗen ka iwata ton anda ka wona ɗon hande kadi ko be o naɓa ka anda ton fi yo wawi yidde goɗɗo e finalement ko heɓoye dysfonction sexuelle hara gorgu ngun no ton motere on no kelli min gandi déconnectique là c'est un danger siɗa faala dewgal ma ngal siɗa faala relation ma o probléme ji ɗin fof yo ñamde ka nder suudu wota jaɓu awraji ɗin tawe ton parce que si tawama ton ko juuta ñaawede probléme o lannata donc may en wii ko ɓuri sattude fof ko nde bana adama on tawata koko o yiɗi kon ma mo o yiɗi on woni mo lettude c'est la souffrance c'est la plus grande souffrance du monde mi anda si tawi lette no woodi sona hara ko lette jahannama hewtiti ɗum ɗon l'énergie sexuelle wona an woni remude ɗum ka ɓandu ma c'est naturel no wayi wa leggal no wewdi saa'i ka ngal waɗata piindi ngal adda ɓiɓɓe ngal ɓenda si ɓendi ko be goɗɗo ñaama ma taƴa yana ko be yiwa ɗum ɓandu ma ndun serta e leɗɗe ɗen ila ñande fuɗɗiɗa helli feere fuɗɗiɗa hoyɗita awra ma on no hato jini e farju debbo naturellement no woodi ko ɗum gollanayma c'est à dire awra on si présente ke nder farju debbo yaafo ɗon c'est on parle de la santé ɗaɗi wonɗi tordo ndin ɗaɗi wonɗi ɗin ka awra gorko on e ɗaɗi wonɗi ɗin ka nder farju debbo on cette communication développe le cerveau développe ay cerveau on sur l'énergie sexuelle ko ɗo yiyata worɓe go fampoto worɓe go wata fampade parce que masturbation on détruisi ko
connexion cerveau gorko no duwa fampade sena ɗum jiidi makko ndi satta duwa fampade mani won no duwa yawde wa courant mais si yaltiri wa pat c'est pas bon créane non ñabbeli ɓuuri ndin heɓa doole prostate on ɓuuta c'est-à-dire ñabbelo taw koy kadi si a ñawdadi koy wallahi an a wonde debbo sakkitorto suuɗagol ma parce que ko ɓuri hewde kon sonnajon jannaka c'est quoi le sexe kanko ko andi hiɗa gayna ko yaadata sa arali koye wullito o liilete adna o liilete ayɓe maɓe o liilete islam maɓe c'est le bon moment de se réveiller prendre soin de soi sa heɓi duuɓi gono toon sa heɓiɗi ko an dankoto cellal gorgu ma ngu na cellal gorgu ma ngu dankoto ma ka ñameteji ma ka mouvement ji ma ka andigol fimo ko an immoto ɗaɓɓa laawi solution ji thérapie ji formation ji sur le sexe harana innoma ko ni yiɗirta e gorko ni yiɗirta e debbo je parle pas de ça ko andugol hoore ma taw ton corps anda sexualité ma anda ɗi énergie anda ka nder wondigal c'est le point central ange gorko on weltata aduna o alaka o décharge aduna ta ɗaɓɓu siɗa faala a wuppa e loota defa aduna fof ange gorko alaka weldon si tawi o décharge ta an e debbo alaka weldon si tawi a charge tama point ba lukkon fof ko haala wi merci Doudouchi Diallo hara en wi l'énergie sexuelle c'est réel ko gonga ino e gorko ino e debbo mais c'est mal utilisé alaka gollitirede no duwirano ah oui alaka gollitirede no duwirano et là finalement le cerveau va rester dispersé comme masturbation comme façon de il comprend rien alla dando a fuɗɗorade sexualité ma sabunde e ndiyam tu es en danger mi fillito awra on ila ñande ɓenduɗa ton premier rapport sexuel a besoin de cette connexion naturelle c'est-à-dire ɗaɗi awra on et ɗaɗi farjo no doit fottude taw automatiquement pour créer ce lien au cerveau réactiver tous ces organes sexuels dans ton corps mais malheureusement buy sabude problème ji social sa heɓa e debbo a dirtina e pelle a yaara so si fotta kono yurmi sa heɓa e debbo a yaha a doga e aduna on fof taw a haylayba sa heɓa e mboodi a haylayba y a tellement de maudits à l'intermédiaire qui empêche tout le sexe ça charge la femme ça libère l'homme de cette énergie kono woni yaarata ndaaru awra gorko ndaaru farju debbo awra gorko nga yiyemo tun anda ça donne ça décharge farju debbo nga yiyemo tun anda ça reçoit ça conserve c'est naturel ila ñande debbo yi gorko aran mani o yeega nder farju makko chaleur ndinguleyndi gorko ari enveloppe cette énergie sexuelle elle devient dépendante accro ɗum no heewi gayata sonnaɓe ko ɓawoɓe jombede ɓe yanata e jeenoji façon ji no jeena ɗum no jeena parce qu'elle en a besoin c'est un besoin sexuel naturel na an ala feere mum fodde ka nder couple sexe problème section arali e point rien ne va marcher ko juutuɗon haalde donc ila ka duuɓmaɗin fuɗɗi towde ɗon hiɗa wawi wallitade hoore ma soit heɓa information ji ko yowiti e l'énergie sexuelle ma heɓa lekkele ɓuuri ko yowiti
e fi ñabbeeɗi ɓeydotoɗi haɗay ɗi gorko waawugol heɓugol doole ñawdani ko wiyete ko nawnare donto ƴaway du jibbo e kadi gorko yo anndu si a wubbani debbo ko a échoui ɗiɗi a gaynaali tati a gayna si tawi wona sonnajo annduɗo fi l'énergie sexuelle o annda moteur ma on bona ko démarrére o mari probléme konko o wikkotoma ɗon konko o lettiray ma ko yiɗuɗa kon automatiquement addante ko wiyete stress noon no bonani gorko ɓuri piiji ɗin fof telema tawi ko ɗum yiyata reedu ma ɗum no taƴa kene sa wubbanima waɗa ɗum mal c'est fini ta yangito stress on jogike ma anga gorko sa yeeyi ka hurgo kara hettirta hurgo wattan yiila anga gorko sa yeeyi ka hurgo a yiya ƴiiƴa wattan yiila si a sellali e titik na titikki ɗi fo tetogol janon ngol tettegol duburiwol ngol si a sellali ɗo doole maago ko ɗon woni ɗallon no wiɗo yehi directement ka awra si ngol ɓuuti ma puƴum jooɗike ɗon a sikkay ko a impisi a sikkay na a gorko boy harare ko a gorko motere no sellike an a debbo si ala heɓude décharge l'énergie sexuelle iwowo e gorko ara e ma gorko selluɗo andu batirire ma nden nde maayay si batirire ma nden ala heɓude décharge ɗaɗi ma ɗin yooray mi anda si docteur joma lekkele ne woodi ñawdowo si a andano kan gorko no sitti a ɓawa andude gorko yo anna besoin ko juutuɗa ñawdade kinɗo lekki ala an a sonnajo siɗa faala lannude hawreji 95% 50% hakkunde ma e gorko régle danki kintam wata hawre hoy fuufa fu e won hakkunde mo tawa a wawata yawde makko jonnitama haqqiji makko ɗe ça va tout régler ko juutuɗo ñaawude ñawdude probléme ji si ɗon jittaka c'est no marchera c'est le centre ko hay ɗaɓɓere ma jawde an wo gorko on fof jiiɓitoto hay needi no noyirton ɓiɓɓe mon ɓe no fof jiiɓitoto parce que vous dégagez des énergies négatives à partir de là le sexe si mo kala jonniti o e haqqe mum vous allez commencer à dégager des énergies positives donc haray ko lannode yewtere men en wii kala gorko winde ɗum ɗon wallina si tawi a ala décharge de énergie ji maɗi ɗaɓɓu ka décharge ade sino tu en danger kala gorko si a andi distance nawnare no haɗi hiida e sonnajo andu hiɗa lettudemo c'est une punition yimo lettede hay si tawi o haalaɗe hay si tawi o ala e haalde meeɗa lettudemo ko goɗɗum e ɗen lette addata ɓe yaaɓe mooba ko ɓe duwaka moogude ɓe yewtida ɓe duwaka yewtude ɓe yiida ɓe duwaka yiidude andu yiɗa mari pourcentage e kon kala ko woni e dogude ɗo wetino nde ɗo yewtere ko nawna selli thérapie yeeyaɓe lekki ɓuuri e waɗa ɓe thérapie ko joti salamu aleykum wa rahmatullah